338 hadis عن أبي هريرة مرفوعا أبي هريرة رضي الله عنه پیغمبرimiزden haberite sallallahu aleyhi ve sellem zubbu bi amwalikum an aghralikum. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, o'zingizning namuslaringizni, o'zingizning namusingizni, o'zingizning malıngiz bilan saqlag'iz. Qalu ya Rasulullah, kayfa nazubbu bi amwalina an aghradina? Shunda sahabalar payg'ambarimizdan so'radilar: "Ey Allohning elchisi, nechiganda biz o'zimizning namusimizni, o'zimizning malimiz bilan saqlaylik?" Qala yughta shaghiru wa man takhafuna min lisanihi. Ya'ni payg'ambarimiz shunda javob beradi: o'zingning namusingni, o'zining maling bilan saqlov, onun tilining yovuzligidan qo'rqqan shoirga molingni beru. Onun tilining yovuzligidan qo'rqqan shoirga molingni beru. Nechik anglarga buni? Ilgari vaqtda shoirlar keng taralgan bo'lgan, bilganimcha arablar orasida. Shunga ko'ra agar biror kishiga biror nasharlik tilasang, shunday shoirga aytib, bu shoir onun turli nashar so'zlar o'ylab topib, shi'riy yo'lda buni сөйлей şu şiir bilan hücum ita boshlagan. Bugungi kunga kelsak, bunda aytirga bo'lar, masalan, turli jurnalistlar, turli so'z сөйләүче kishilar. Shunga ko'ra, agar sen bir kishining tilining yovuzligidan, sening to'g'ridan endi nashar so'zlar сөйләп, sening namusingga hüjum etуеннән qo'rqasan ekan, аңа акча berga yaray. Аңа акча берге ярый һәм галимнәребез әйтә, бу ди ришвага кирми, ягъни взяткага кирми. Ягъни менә син давай син минем турда сөйләмә, бу начар сүзләрне менә сиңа шуның хәле акча. Ягъни ул син турда теге начар сүзләр сөйләп йөри икән кешеләргә, син намусыңны төшереп, намусыңны пычратып, шушы очракта аңа акча берге ярый, синең турда төрле ялган начар сүзләр сөйләмәс өчен. Баракаллаһу фикум.